Il-ħaddiema tal-Parlament se jibdew igawdu minn pagi u kundizzjonijiet aħjar ta' xogħol permezz tal-ewwel ftehim kollettiv li ġie konkluż mal-General Workers Union. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet it-tnejn filgħodu ġewwa l-binja tal-Parlament indirizzata mill-Speaker tal-Kamra tad-Deputati Angelo Farrugia. Il-ftehim favur il-ħaddiema tal-Parlament ġie firmat mill-Speaker Angelo Farrugia bħala l-kap tas-Servizz Parlamentari, mill-Iskrivan tal-Kamra Raymond Cicluna, mis-Segretarju tat-Taqsima tal-General Workers Union għall-Gvern u Entitajiet Pubbliċi Kendrick Bondin u mill-Assistent Segretarju George Zara, dan flimkien ma' rappreżentanti tal-ħaddiema Claudine Parnis u Stephen Grech. F'kumment ma' One News, Kendrick Bondin mill-General Workers Union spjega l-benefiċċji li jinvolvi dan il-ftehim. Hawnhekk rajna iktar il-flessibilità fil-ħinijiet, il-pagi tagħhom li jkunu aħjar u anke ċertu allowances u bonuses li jistgħu jingħataw il-ħaddiema għax-xogħol ekstra li huma jagħmlu matul il-ġurnata tagħhom. One News tkellem ukoll mal-Speaker Dr. Angelo Farrugia hekk kif awgura li dan il-ftehim kollettiv ikun għodda sabiex dawk il-ħaddiema li huma kapaċi u li jkunu kommessi lejn il-ħidma tagħhom ikollhom opportunità biex jimxu l qudiem. Kellna nirrikonoxxu x-xogħol li jagħmlu mhux biss matul il-ħin normali, imma anke ħin li ma jkunx normali, parlament kif taf inti ma tistax ittieħel ħinijiet kemm ikun hemm bżonn. U anke ovvjament nirrikonoxxu anke l-performance dak li jkun biex dejjem ikun hemm l-inkoraġġament għal kull min qed jaħdem hawnhekk kemm min u hawnhekk kemm jkun qed jitħajjar jidħol din l-ogħla sużar pajjiż. Preżenti għal din l-okkażjoni kien hemm ukoll is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Joseph Buġejja.